umuyobozi w'igihugu udashyira mu gaciro, utareba inyungu z'abaturage muri rusange, ateza ibyaha igihugu cye. Inzira y'imishyikirano Nabali amaze kuyanga, umwami wari ukwiye ejo hazaza h'igihugu cye yeguye intwaro ngo ajye guhana uwo Nabali. Muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda ku nshuro ya 31. dushima Imana kubw'ababashije kuyirokoka n'abo yakoresheje kugira ngo ikure igihugu muri ako kaga. Aroni we ngo bamuririye iminsi 30. Kwibuka rero no kuzirikana bikwiye kubahwa na buri wese ugihumeka. Isi yose ikwiye kubyubaha kandi ikabizirikana. Ihumeka sinzahungabanywa n'ibihwihwiswa, avuga yuko ejo hanjye atari heza, hashingiwe ku biri kumbaho. Ndabasuhuje. Turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2025. Ni ku nshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nuko Abigayire ngahubuka ku ndogobe aramupfukamira. Hanyuma ibyakurikiyeho naho utaha, niba ugeze kuri uyu munota ukirimo gutega amatwi iki kiganiro, ndagusabye ukore subscribe kugira ngo igice cya 2 cy'inkuru kizaze gisanga uri mu bambere bagomba guhita babona iyo nkuru. Umuyobozi w'igihugu udashyira mu gaciro, utareba inyungu z'abaturage muri rusange, ateza ibyaha igihugu cye. Inzira y'imishyikirano Nabali amaze kuyanga, umwami wari ukwiye ejo hazaza h'igihugu cye yeguye intwaro ngo ajye guhana uwo Nabali. Muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda ku nshuro ya 31. dushima Imana kubw'ababashije kuyirokoka n'abo yakoresheje kugira ngo ikure igihugu muri ako kaga. Aroni we ngo bamuririye iminsi 30. Kwibuka rero no kuzirikana bikwiye kubahwa na buri wese ugihumeka. Isi yose ikwiye kubyubaha kandi ikabizirikana.